News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marino News FM Management and Staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o magkapawala o problema o sa pag-iluang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 Sisig na. Diba, why? Hello, nasa YouTube kayo ko mga friends sa Facebook ko, Jill Garcia, ni Kuan, ni Valerie Dotelio, sila good morning Sir Doblado, og ni Marjon Manabay Lebaton, ice cream good, creamy good, diba, ice cream yummy. Hello, okay na father, gadapon og na, kujawan, diba, happy nila, Ang siyempre, good morning, may buntag, once again, assalamualaikum, kanta buenas dias, maupay na aga, o diba? Bunganga ka dyan? Mga lagi sa'yo, pwede malate, yung ka hardworking ka, naka-apply ka na, dyan ka po, ha? Mantay na dyan ka. Friday, wow, ginoko, siyempre, good morning and God bless po, Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Oh, wow. Siyempre, good morning. Good morning, kapamana. Nagkapamana dyan, nagkapasimba na, nakadagkot, nagkandila kay Friday karon. Oh, muna medyo ikasikan, oh, di ba? Oh, hapit na last. Ni mga sa Pasko, ginawa ko mabuang ko bayot, di ba na siya, oh. Oh, siyempre, good morning to all the teaching and non-teaching personnel of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Og siyempre sa mong pinalangga og buotan nga may estudyante. Og siyempre, salamat Jod sa tanan mo mga Patfit 1 and Patfit 3 sa among culminating kahapon. Wow! It was a very successful event po. O siyempre, salamat siyempre. Magpasalamat Jod me sa among OIC College President Mr. Roderick Nitre. Sir, salamat po kayo, sir. O siya po ang Vice President for Student Affairs and Services. O siyempre, Dr. Rachel Loriaga, ang atong Vice President for Academic Affairs. Wow, good morning, ma'am. O siyempre, yung bana si Sir Jose Loriaga. Madam Gloria, good morning. Siyempre, good morning atong mga soke once again Zamboanga City, Zamboanga, Peninsula, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Ay, kalami, Jog, ginoko. 39 days na lang. Makaon na po tayo spaghetti, lechon, adobo, unsa pa na. Kay PASKO na, Pasko na. Wow, no ko. Yes, wow. Siyempre, good morning atong mga soke. O, diba? O, pakoske jod ang radyo, pakoske jod. O, labi na diya sa kanukutan si Yeng Ventura. O, yung pamilya. Happy morning kanatong tananing at lang. O, diba si Adelina Molina. Happy morning. O, ingat-ingat lang jod. O, diba? O, diya sa mga Sitoy's family. Good morning. Oh, good morning, Mami Tilde Sitoy. Good morning, Andoy Ashin. Bismarck Prosi Alviar. Wow, good morning. Og si Ate Beth Pyra and family diya sa Ayala. Happy morning kanatong talangyat lang. Oh. Og siyempre, good morning, may buntag, Mr. Regal Sitoy. Good morning. Oh, good morning, Mr. Regal Sitoy. Ang atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Wow. O yung assistant si Ruben Icago o si Abs at Yola. Ma'am Brisagosa ng College Sister, good morning. Oh, wow, si Ma'am Lou Altar. Siyempre, si Ma'am Marnet Apit. Wow, akong amiga nga butan. Oh, magyatagon. Oh, nagkulang to imong yata gapon, ma'am. Ay, joke lang. Ano tayo na ba doon? Og siyempre, good morning, may buntag. Diya sa Finance Office. Wow, si Sir Eric Valenzuela. Good morning.
Oh, good morning. Oh, labi na yung mga anak na. Si Jihan, si James, si Mardy. Wow, si Ma'am Jing. Si Jane, si Angel, happy morning lang. Ma'am Irma Pamplona, wow, Ate Mercy, Ate Beth, wow, yung Santos, atong sa HR. Si Bukbuk, si Mitch, si Abby, wow, oh, di ba? O si Makmak na, Bukbuk na ba? Kujawan, di ba? Piya mo na. Wow, Ma'am Jel Gonzalez, good morning. Dr. Carol Moni, Anli Gakang, Nianggang, Jesus Gakang, Jerlo Rio, good morning. O, syempre, good morning, may buntag. O, Ate Jennifer Cruz, good happy morning ka latong talangitang. O, syempre, atong mga bisita. O, atong mga bisita sa Sambuanga City, no? O, there are mga 40 kaskwelahan na. Wow! Salamat atong mga bisita. Welcome to Sambuanga City. Wow! Ay mo kabalaka. Ay mo kabalaka kay kung ako gani madato, syempre, mo palit ko. Nadari Sir Lando, pag ako yumaman, bibili talaga ako ng magandang ugali. Di ba? Magandang ugali. Magandang ugali, Jod. Kuyawan, mantani mo. Magandang ugali, Jod. Tilawi, itry daw. Hindi mo na alam. O di mo na makuhaan. Di mo, matay na siya. Di ba? Hello, good morning, may buntag. Ato yung mga suki. Nagkaon na dyan na pamahon na. Diya sa Sambud. Wow, happy morning lang. Auntie Annabelle Pipanke and Uncle Edwin Bagay Kusap ka na mamina. Di ba? Sublo ka. Si Paul Bifang ko ilang anak. Di ba? Diet po doy. Ikabantay lang dyan ka. Di ba? Siyempre, good morning. Si Mamilisa Lapinya, good morning. Smile ang gara po ni bantay lang dyan ka. Siyempre, like acknowledge the late. Wala, joke lang. Happy lang pagka transmitted patyantan eh. Siyempre, ginawa ko lang Harap ko ka. Wala. Di ba na siya? Siyempre, good morning. Sir Mario J.M. Jen Dalacan Diaz sa My Love Lagdosa, si Captain Pareto, good morning. Siyempre, sa XYZ Food Hub, diya sa Porok Dos, diya sa Barangay Sambud. Happy morning ka na ito mga suki diya. Open sila alas 10 to 10 p.m. 10 a.m. to 10 p.m. Happy morning na ito pa rin. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Diba? Lapis ko ka. Diba? Diba? Medyo, Sir Lando. Weird kay Sir Lando, no? Weird kay Sir Lando, no? Bumili ako ng halo-halo, Sir Lando. Tapos ako rin ang naghalo. Di ba? Malagot halo-halo daw. Kita lagi maghalo-halo. Kita lagi mag-ukay-ukay, no? Sila dapat mag-ukay. Ukay yung parang kaon ng talipso. Uy, klaro ning Manila halo-halo. Di na ko Di na ko mo kaninyo bahala, di ba? Ice cream yummy. Ice cream good. Correct. Nasa ice cream lang ko. Ice cream na lang ko. Siyempre, good morning! Maing buntag! Mga tricycle drivers, colleague, habal-habal, no? Ito mga soke, wow! Ito mga karinderya. Mga salon, mga barber shop, wala. Mga punerarya, hello, good morning! Ano sa, every gising is a blessing, di ba, dapat ato pa nang i-greet mga punerarya kay Ginoo ko, Very much! Ato po nang i-greet ang mga punerarya, mga doktor, mga janitor, mga pulis, mga military, mga wow. Mga dentista, happy morning, mga nurse, mga, diba? Labi na ato mga pasyente, ato pa nang i-pray, bang mga pasyente nga, labi na itong ikao sa kinabuhi, diba? Ikaw sa kinabuhi, nga wala ikaw, nga maayo na ang ilang mga sakit, aray, basta ka na mukha, dukog mga, kanang mga sakit sila kong ulo kinuha ko. Makuhaan magkukugod sa kanang correct sa kinabuhi sa kanang wala lang dip lang di ba nagdalawa di ba
Hello, good morning, may buntag. O, di ba, may buntag. Mga tulog, inaman ng family, happy morning lang. Ate Mercy Alumbarig, Tayo James Ignacio, good morning. Mga kanindot, o, diyan sa Mampang, Stano Nunez. O, di ba, Mambiki, Tony, Kamay. City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Regine. Pwede naman mula ako walay kwarta, no? Pwede naman. Di ba? Pwede naman mula ako walay kwarta. Oh, may magmamalita. Nga, mangita naman tagwapo. Ayo, di ba? Oh, may magmamalita. Nga, mangita naman tagwapo. Oh, kulirit. Ano sa, oh, di ba? Oh. Napadiri, oy, Sir Lando. Basado ni Sir Lando. Oh, di ba? Unsa daw bukod sa shampoo ug hairpin. Unsa daw pwedeng iregalo sa mga kalbo? Naigo ko ani ko ingara po ka. Ay ingara po ka bantay-bantay na jog ka. Unsa ba dai? Unsa dai kuan? Unsa dai? Ay Ginoo ko, ina po dire. Excited na kay ko sa kuan, sir. Excited na sana ako sa bonus, sir, ngayong Pasko. Yan naka-remember ko, sir. Housewife lang pala ako. Oh, gipangutana pala ko diri. Oh, gipangutana pa ko nag-English pa jud. Uy, Ginoo ko. Oy, Sir Lando. What is the difference between a refrigerator and a gay man? What? Na di ay? Muto kabalo oy. Unya na. Ani sa tatangoros kag Friday karon sa atong kapalaran, o atong first set sa atong kapalaran karong tanan, di ba? O, di ba? O ako A few moments later. Sige mangutana ko ninyo bi. Unsa may naka-diferensya sa refrigerator o gay man? Ako. Ang maka-answer tagaan ako kuan. Gana ko 50 pesos nga load. 50. Ito sa kanang 50 lang kay 50 lang kay wala pa na 50 lang ha kay wala pa makuha na kong ayuda makuha kay gi-cancel man sa buhay. Oh, should it cancel? Di ba? Happy mo, di ba? Uy, Aris, kaya kay powerful energy ka Aris for downtime, Aris, mga family relationship and cozy or homely activities karon. So, you might want to have a closer relationship with the people you cherish karong adlaw. Your own emotions and or your mga ugat, your roots, ugat man, di ba? Ano kinabuhi, Sa mo gumagano, Alis, ang imong energy karong adlaw means you need to reshape your approach karon to love and marriage. Di ba? Perhaps di man na permanent, Aris, no? But definitely for a day. So, kung nangita kag somebody special karon, don't go through the regular channels lang. So, you're not going to have a lot of luck. Diba? Wow. Sa imong karam naman karon. So, inipos ko engage in some verbal debates karong adlaw, Arisa. So, your mind's going to raise with the original solutions karon. Ug na mga kusog kayong views, mga strong views karon. So, murag ang imong brain karon power has to express in some way. Wabungga man. Para sa imong palawas karon, Aris, are you going to feel a surge of power karon adlaw? Wow, grabe man. Nag-surge number 0, storm surge. Grabe ka kusog ani, Aris. Uy, power pa just storm surge of power karon adlaw. So, na feeling nimo nga feeling of despair karon that's been dragging you down for the last few days. Oy, Ginoo ko, mawala na karon will recede karong adlaw. So, you're going to have an incredible self-belief lang, Jud. Wow, bongga. Para sa mong pinasa karon. Di, ayo, Jud,
You should not be doing any betting at all, ha? Kana mga bet-bet, o bantay-bantay na dyan ka, ha? Kay mga kadaot na sa fans, mga imong mga fans for business, in your business. But don't take any rest about your income. So, dapat we have to communicate any legal practitioners lang in financial matters. Before ka sa mga agree ka na mga deal karon, ha? Ayun to pa, let the leg. Don't rush your decision lang para wala problema sa imong pinansyal. Para Taurus. Huwag karong Taurus. Your loved ones are going to play a significant role karong adlaw, Taurus. Ang kanang role might very well have essential benefits nimo karon. So keep that in mind as your transition forward right now. Bungga man, good luck. Sa imong gumagano, Taurus, no? Karong adlaw, you are very delicate karon. Delicate karon. Delicate angel karon in the trap of an angry fire. Bungga man mo high blood man karon, Taurus. So maintain your guard lang. Security guard, lifeguard, safeguard, tanang guard, bodyguard. So try lang not to intense or inclined by anger around you para walay problema sa imong gugma. Para sa imong karyagdaban nimo karon, Taurus, your self-assured approach gani manay maka-reflect nimo karon sa imong flowing speech karong adlaw. So resulta ani niya, no? The conferences you hold or fully participate will go quite smoothly. Bungga. So you can manage the complex things sa mga lisod nga butang imo nang ma-manage karon in the office o siyempre and get a hearty thanks. Bungga. Para sa imong panglawas mo karon, Taurus, no? Life takes its course. Una dyan yung makuha sa ko, di ba? But sometimes, na yung mga sitwasyon karon are not our very own hands. Wala sa imong mga kamot karon adlaw. So we have to simply wait maturely. Di ba? Kaya kung ikaw napakita kag mga restless ka ng adlaw or fickleness ka na, Taurus, so bad na it can badly makaapektar sa imong health ka ng adlaw. So in some parts of your body, so ma-develop na ang pain. Pain. So relax lang. And here's some soothing music lang. So dili ka maminaw sa 106.7 Marino News FM. Check ko rin. Para sa imong financial karon. Dili walay no one can bring you down karon adlaw, Taurus. So you get both feet flat on the floor karon, and since you are very aware sa mga financial position adlaw, so you will take advantage sa mga oportunidad. Bungga maro-maro, Taurus. Ana jud. Ay pakuan kay para walay problema. Oy, Gemini, karon adlaw will be a pleasant and chirpy imo karon adlaw. So na yung mga adlaw nga, the day is very profitable but less in spending. Bungga, kalma lang. What? And a friendly disposition kakarong adlaw. Sa imong gugma, kung ganahan ka mo prosper ka ng imong relasyon karon, Gemini, cannot to put a consistent effort. Himo kag mga lakang niya, imo para kusog mo ligon to strengthen the bond and make your partner feel loved. Di mo bungga. Para sa imong karon karon, the day is precisely perfect to nimo, Gemini. So you're yearning to change careers or learn new skills. So dapat mo rely ka on the gut instinct para matabang nimo to help to make a decision lang. Para sa imong panglawas mo, Gemini, kining positive energy karon of the day will have you rolling in laughter and fun karon ang Gemini. So spending time with friends and family mo na makaboss nimo karon sa imong spirit even farther. Smile do. Mao po na one of na makaboss sa inyong immunity system na siya. So avoid lang alcohol and booze karon adlaw. So nutritious home cooked meal with the best end of the day. Bungga. Para sa imong financial karon. So maka-expect karon adlaw nga positive day karon sa imong financial front karon. So a friend will return your borrowed money. So bayra na karon sa imong friend katong nanghulan mog money, bayra na ka, Gemini. Or you may receive a sum of requested from a relative. Bungga, Gemini. Bayra na siya. Diba? Makatulog na siya. Kay bayra na siya. Correct ka. Cancer. Diba? Karang mga iniria karong Cancer, no, are great for you turning issues around you that no longer represent you well. So with the influence of mga astral karon, iniria karon, you might want to clean the slate on an interpersonal level karon.
o comments press. Wow. Sa imong gugma karon Cancer, ayaw kagool, Cancer, that you have a dull night ahead of you. What? When you go out tonight. So, as merely not possible with the days split at transit karon, kung gusto ka maka-discover karon a new love interest, planuha. Be planned and to have a wonderful experience. Mo na pinaka-planon jud tanan, di ba? Na pinaka-plano nimo, dili ato ni mag-close the eyes, so wala. Para sa mong character ba ni Moroccan Cancer, no? People around you karong Cancer might be a bit pushy karong adlaw. Ang inireact the energy of the day karon may increase people's emotions karon. So it's probably not the best place to ask your boss para to raise a grievance or file complaints with your manager. Bantay na jud ka para wala problema. So kay imong colleagues karon might seem distracted and anxious, worried po sila. Para sa imong panlawas sa imong karon Cancer, with a little courage and patience karon, the day can transform out of a very successful for you. Ana siya Cancer, ha? So, but having that perseverance karon can be the biggest challenge nimo karon. Wow! So, time seems to slow down to a trickle and nothing moves fast enough to suit your tone. Ba? Pala, alam na, drink water, init ron, diba, nasa patay lang. Pagkalo lang, udag umbrella. Para sa mong pinasal karon, something today that requires your urgent attention karon nimo karon Cancer. Kaya your ability to wonder karon if this continuous effort karon is worth every penny. Ma'am Penelope, diba, Well, it is not, and it's not, ha? So, katapusan ng adlaw karon, by end of this day karon, you will be able to see the both sides of this issue lang sa imong financial para walay problema. So, maayo na, receive kang financial benefits karon from their mother's family karong wow, bungga. So, manaw na atong first set sa itong kapalaran ng adlaw, ha? Si Aries, Gemini, og si Cancer. Wow, happy lang jud. Ang unang set nga mapas mo, di ba? Di ba? Okay nga sila ang unang nito. Kuya Juan, di ba? Di ba? Oy, tino dyan na, ha? Di ba? Ang sanong ka-diferensya daw, Ginoo ko, ang sa refrigerator daw, kung, di ba? Ang salay magka-diferensya. What is the difference between a refrigerator and a gay man? Di ba? Sa refrigerator gani, kung imong i-remove ang meat, ang unod, dili siya makautot. Sa bayot, wala, no comment lang. Loading! Di ba? Loading, di ba? Napaingon sila din, ang I'm sorry o ang apologize, pareho lang na sila. Di ba? Pareho na. Ang I'm sorry o I apologize, pareho lang na sila. Mean the same thing lang, Jod. Except at a funeral. Wala lang makatawa. Kay loading sila. English man good. Di ba? Oy, dahil for sale dire. Kasi mo palit. Dahil for sale dire. For sale parachute. Dahil for sale dire. Parachute. Barato lang. 500 pesos lang. Nagamit na kausa. Used once. Never opened. Og naigamay nga taya. Huwag kang malikot. Parachute. Alam ko beto ng ilang Bible na love you kay mo salmate pagkog RTD. Di ba? Hala siya gitna. Regine. Marino News FM. Sisid na.
Music and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musik. Nagdali man ni sila, oy, kudyawan, diba, happy lang, oh. Hello, good morning, may buntag, may bungkag sanan, oh, diba, oh. Ay, ito masuki diya sa Labs kainan ni John Mel, oh, diba? Oh, si John Mel. Happy lang, happy morning lang, diba, oh, correct, oh. Naradyo do. Ingon sa diri o, di ba? Oh, ingon sila nga nagsorry. Siyempre, magsorry po kasi mong galingon, oy, di ba? Oh, mayon siya nga nagsorry siya sa sorry self. Oh, di ba na dyan, oh? Kailan po ka magsorry sa mong galingon, oy, na sorry self. Oh, di ba? Kung nahirapan man tayo ngayon, kung narisuma ngayon, basta galingan na lang natin hanggang sa maging maayos lahat. O, tinuod na siya. Oh, correct. Ano daw? O, kinawat pa anta. Yung napodire, Sir Lando. Hinawat pa sa Sir Lando kanang sigpaminaw sa imong programa, Sir Lando. O, mo asinso na unta na, Sir Lando. Ay, salamat sa kayo, ha. O, mo asinso po ta sa aron mo undang na sa Sigiglon. Di ba? Napo diri, oh. Sir Lando, isa po ako, Sir Lando. Isa po ako sa libu-libong nagpapatunay na hindi lahat na nagtrabaho ay may pera. Kudyawan, di ba, oh. Oh, napo, nagsako na po siya, oh. Nasukol siya, laklak lang mo sa kuan. Laklak lang mo sa inyong profile sa Facebook. Yan yung naong murag kandado. Bantay-bantay lang dyan mo. Napo diri, oh. Sir Lando, among silingan ba? Among silingan, Sir Lando ba? Ingon gi Sir Ice. Mangagot lagi ang ngipon lagi. Magtingog lagi ang ngipon. Yes, Sir Ice daw. Mangagot ang ipon. Napo dire nag-text. Ay, Sir Lando. Sukat, Sir Lando, nga natuto akong magpuyat. Napatunayan ko talagang walang multo tuwing gabi. Wow! O, diba? Correct. Ay, laban lang, good. Laban lang sa kinabuhi. Balag walay kontra. Laban lang. Manay pinagkanindot. Diba? Napo dire. Salamat ka po, Sir Lando, kahit kinakapos Sir Lando, pero nakakaraos, di ba? Nahirapan, pero kinaya. Manay pinakadapnindot, ano sa tinuod yun na. Sili kongkoy lahat. Alam mo dire. Sir Lando, pagka magkaluwag-luwag na, bibili ako ng 2 brie. Aroy, mabuang ko bayot. Sir Lando, nangangamoy single sa Pasko, pero ako, Sir Lando, naamoy ko na rin to last year. Wala gapong ko palang. Ay, nako, titik siya ng uyab-uyab kay mahirap mo. Likion ta ni Ruben, wala na ko'y uyab. Pagpuyo, kay way uyab, diba? Okay. Na. Siyempre, na nga itong second set sa itong kapalaran karong adlaw. Diba? A few moments later. Hello, good morning, Dr. Jaime Dialon. Good morning, sir.
Diba? O siyempre, Dr. Melabel Rosario, good morning. Ingat lang. Diyan sa San Carlos, Ate Chanda. Chanda Escala. Maayong buntag ka natong tanan, no? Diba? Diba? So, Kuya Juan, tani, Ginoo ko, happy. Hello! Diba? Kana patay. Wow! Dim light, murag white rabbit. Sir Lando, gusto ko rin sana magselos kaso wala akong boyfriend. Hey! Mirisi! Ay, Ginoo ko. Okay, nagpapabli. Nagbasa ko sa text. Uy, garap po gana siya. Leo! Diba? Si Leo. Diba? Si Leo. Balihan ng Leo. Diba? Oil. Diba? Leo oil. Ang Lana. Balihan ng Lana. Diba? Anal. Diba? Hoy, Leo. Oil. Leo. It's good time to ninot kayo. It's a good time for serene activities kayo karon and some self-reflection lang. So go ahead lang and sit in a private space if you can. So na yung mga emotional activity karon, levels may not be powerful karon, but you can profit from a softer pace. Wow, bungga man. Sa imong gugma karon, Leo, kung gusto ka, if you want to make the most of the existing cosmic climate karon adlaw, Leo, you should plan to be distinct karong adlaw. So try lang to wear different outfits. So, 'di ba? So visit different spots. Wow, bungga. Syempre, and get involved in things you never tried before para nindot kaayo. Wow, bungga. Para sa imong karamdaman mo ko Leo, no? The day can make it difficult lang. Leo, kung to concentrate. Kung ikaw yung may be susceptible to distraction or even boredom karon. So, kisanali ko, no? Kinahanglan po ka, you just need to call on that inner energy to get you empowered again. Wow, bongga. So, imong isulat karon, unsay mo naka-encourage nimo and your aspiration imong sulat. So, it's going to give you the jolt you need. Wow, bongga. Para sa imong nga panglawas mo karon, you must try to find imong pagkatano karon ang balance karon, equilibrium karon. That shouldn't be difficult for you karon. Yoga makatabang nimo will help you sync up your both mind and the body. So it enables ng Bisaya ko, enable you to feel more peace with yourself lang. Wow. Enable. Ay, Robin, imo tong gi-record bantay. I love it. Hoy, sa imong pinansagan. Para sa imong pinansagan ron, Leo, kanang discipline, perseverance, mao nang imong naghatag og kakusog di mo kalig-on nimo kanang adlaw. So you could be in a discontented mood because ang imong career kanang adlaw does seem to have stalled karon. But hard work always pay off lang. So, you're in the right path. So, I love palabi o gasto. Kay, di ginoo ko. Magkuwangan, Jota, Leo. Magkuwangan ta gasto. Wala ta kwarta. Wala ta bonus na ba? Oy, Virgo! Oy, karano, Virgo. You feel overwhelmed kung alam, Virgo, with your daily routines karon. So, this may be an important karon for you to change your life. Ma-change ang life dahil prinda na uy. So your work karon may keep you extremely busy karong adlaw. Wow, if you feel confused ka by outcomes of reactions karon, do not fret. Fruit. Sa imong kanon. Oy biga karon Virgo, no? Imong expect karong adlaw to be fruitful for their romantic lives karong adlaw, Virgo. So, ikaw lang karon, you may be distracted karon by thoughts of your beloved. So, this can get in the way of your work karon adlaw. So, however, forever, now and ever, once you both have some free time, you will able to spend it together. Wow! So, spend a quiet evening enjoying each other's company. Wow! Para sa imong karigamanan karon. So, na mga difficulty karon getting their strategies and plans karon adlaw, Virgo.
So you have to change your approach lang. Approach to the project and think outside the box. So be active lang and take initiative to further para sa imong karira sa kinabuhi. So kanang imong ibuhat karon man magdala kanimo. Magdala kanimo you some wonderful news karong adlaw. Wow. Para sa imong palawas sa mga Virgo. No, you have a good day karon in terms of your health ha Virgo ha. So as you will be fit as fiddle, you must have this energy to enjoy a bountiful nature surrounding you. So participate lang sa mga outdoor activity kay mao nay makatabang nimo to recuperate your spirit. Yes, spirit kanang kauban sa Coke, spirit. Di ba? Ay, Sprite man ito ang kubayot. Para sa imong pinasa karon, kanang mga Virgo karon gano'n na kay some incredible monetary gains kanong adlaw. So, kung nagtrabaho ka sa company karon, your hard work will result in a great profits kanong adlaw. Mo na resulta that you will be rewarded with a bonus or a raise. Wow, bongga. Katong nasa advertising, today, you can bear some great news lang as a whole day. So, shall be a profitable today. So, walay problema, Virgo. Wow, bongga mas Virgo. Okay man niyang financial. Uy, sana all. Uy, pautang, birds. Uy, Libra. Uy, karon Libra. Imong gibati karon, you're extremely motivated karon to pursue sa imong ginadamgo, pursue sa imong panggusto in your dreams. However, forever, nothing is forever. This could mean that your work life gets a little demanding lang. So even if it seems hard now, kanang imong buhat ko, your efforts will pay off beautifully. Wow, di ba? At least really ugly, beautifully, Jude. Para sa mong gumakaroon, Libra, no? Hay ka ng mga Libra karon will overcome an intense love for their partners karon dawa. So ang resulta niya, no? You'll be hunting a meaningful gift. Wow, bongga. So what? Di lagi pwede kay puro mo lucky. So whatever gestures you make, so they will have to be bold to get your message across lang. Wow, bongga. So do not skip lang on mga budgetary details karon of this gift. So express your love. Express your love with an open heart. So pila na ayaw na budget. Ay lang ko lang ang budget. Basta makapalit kag kuhan, di ba? Para sa imong karga man karon. So imong mga gusto karon sa mga ma-fulfill karong adlaw ha. O sa imong professional goals karon, imo nang ma-fulfill karong adlaw. So you're soon up your dreams og sa being realized. So do not give up afterward. Para sa imong panglawas mo karon Libra, imong gi-feel karon nga imong body aching karon in certain areas. So imong joints, your back, maybe the prime problem karon. So do some stretching exercises manay makakali mo mga alleviate the pain you feel. Wow, diba? So karong adlaw, you must remain faithful to your diet and exercise regimen. Regimen. Diba? Diba? Para sa imong financial karon, kanang ko ikaw karon Libra, no? Will find sa imong professional lives karon booming with profits. Wow, booming boom. Let's go back to my room, di ba? So you are busy as a bee karong adlaw. Wow, tackling new challenges on every front. Wow, so imong iba ko will earn more income lang. Ay, ginoko. Say magkakuan ka nga imo nang biyan imong health ayo palabi. Di ba na so? Go lang nang go. Scorpio, hoy kang alangan Scorpio, magdala ka nimo for appealing opportunities karon to express yourself karon. It is a great day nimo karon for artistic thinking karon. So nakay mental energy is high and you are likely to feed it further with important articles. Wabongga. Sa imong gugma ka ng Scorpio, you're in a much more optimistic mode karong adlaw ngayon. Diba? Than you might think you are. Wow. So even thinking about asking someone to close up on a date, then careful not to get swept off your feet. Diba? By any aspect sa imong mga looks or manner. Wow, bongga. And they think nga they are too amazing. Wow, diba? So i-maintain lang dyan ang a bit of perspective karong adlaw Scorpio. Para sa imong karon karon. Kinala po ka, you need to recognize karon, labi na sa mga expenditures, ha?
mo na pinaka-vital and which can be controlled. Wow. Otherwise, you might end up in a big trouble. Mabantay-bantay na dyan kasi mo ka trabaho. So, if you're looking for an opportunity karon to raise your income, you learn about one from a new friend. Wow, new friend man dyan. Naday old. Na imo namang gi-block sa Facebook. Para sa imong panglawas sa mga Scorpio karon, ay you will be compelled to make real life karon a productive adjustment karon Scorpio. So simply give a tobacco addiction bawal tabako and start a good health exercise regime, di ba? So kana, di ba? So commit to daily schedule that you have devised kanong adlaw. Wow. Tobacco addiction, gano'n ko. Kato lang mga Scorpio nga nabako, katong wala ay mong labot-labot, maintain ha. Para sa imong financial karon, so immediate imong financial doesn't seem to be favorable mo kanong adlaw, Scorpio. Which is why it's hard for you to conserve money. So frustration of your finances karon can cause you serious concern kanong adlaw. And siyempre you're inclined to feel that you are not earning enough to justify nga enormous potential you have. Wow, bongga. So manamaman na atong second set sa atong kapalaran kanong adlaw, si Leo, si Virgo, si Libra og si Scorpio. Ang ikaduhang set nga mapas mo. Og ngano nito Kuya Juan, katulad akong kuan. Wala gikasmahan baka ni gitubuan na ni og siyempre. Gitubuan na ni siya og buhok, happy lang. Correct na siya Ako taning basahon kay taas kani siyang kuan di ba? Lago na ben. Dali oras bas unang nagan maning mga oras. Alas di ba? May alas 11 nga sa ako diri, alas kuan pa dali sa oras na world clock ani ron, di ba kinabuhi? Saman! Di ba? Alas siya kita. Pakpak Regine! City News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Excuse me, Ami. Magkaroon imo dagan ang oras Bunganga ka dyan? Naiuban dia, tahimik lang. Naiuban na, ilom-ilom lang, pero nakabook na nag-flight. Uy, sana all. Correct. Ako gani, di ba? Wala kabalo po, bukbok, ilom-ilom ako dire. What? O na po ko'y flight. You are not allowed! Uy! You are not allowed! After this akong programa, na ko'y flight. Di ba? Flight to my home. Para iuli na ko mga butang, no? Kabugat, ani. Kudyawan ta, ani. Di ba? Happy lang, di ba? Siyempre ka na, labi na kay pangao, no? Alas ka na, itong ika-third set yung pala ng adawa. O pangao na yung tao mo diya. Di ba? Natumasok ka na sa Prince Lechon Fast Food, di ba? Kwerigan, natutam niyo to. Joke lang ka na sa Ano yung mabuag? Kuyawan! Wala. Ha? Itlog? Lechon di ay pagpalit. Wala, joke lang. Mga joke ta. Hindi ka December na. Mga joke na Ruben sa Marino News FM, Ma'am Dines. May Ate Faith, i-text si Ma'am nga. Ngayon, isa ka bilao ang Marino News FM, Ate Faith. Si Madam, nasa Ate Faith, kasi mayon, naminaw ka, wala. Nasa i-text ka lang dayon, na mga iyo, may kuan. Isa ka bilao nga let's sa Marino News FM.
Oh, reply na yun. Reply na yun, tipit. Reply na mga na-text sa gara po ka. Bantay-bantay lang joke ka. Kaya gusto mo kaon ni Robin og lechon daw. Kaya kami nga nasa lechon. Kaya ang iyang lawas, murag baboy. What? Damay takam sa problema ko. Ate Pet, reply na. Kadugay, oy. Mag-horoscope ron. Easy. Okay na. O, sige. Okay na daw. Oy, Sagittarius. Oy, karon Sagittarius. Imong ibati karon Sagittarius. You are pulled into different directions karon Sagittarius. The left and the right, the north and the south. So, ang imong mind and heart karon are at the extreme poles karon. And syempre, you might find it hard who to trust kasi imong saligan karon. Wabante-bante jud ka. Para sa imong gugma karon. Na mga issue karon relating love life nimo. We have you in manay makadala nimo kalisod karong adlaw. So if things seems to be getting out of the hand, Sagittarius, so you have to gather some courage and call it off lang. So you don't have to let your heart suffer lang through the turmoil. What? Anong gamiton sa embutido? Ay, foil man ito, turmoil. Sa imong gamiton sa, di ba? Foil man gamiton sa embutido. Very much! Pwede gamiton sa, embutido, putos og bato. Puso ng bato pa di mahilis. Huwag mong subukan. Ay, kumala ko lang. Sa imong karon, Secretary. So, you are so very swerte karon. You are so very lucky. Because you are not babae, so you are very lucky karon. Especially karon sa estudyante ka, so you have a chance karon you receive a golden opportunity to turn your life around forever. So, na mga co-workers, kulit karon, receive may helpful lang and can give you a powerful suggestion karon adlaw. So, para sa imong palaw sa imong Secretary, no? You'll be ignoring your health for a very long time, Secretarios. Before things get worse, so start caring about your own needs and well-being. So keep your fitness a priority and enroll yourself in a gym. Wow, bongga. Para sa imong financial karon, money will be flowing into your account karon adlaw, Secretarios. Wow, flow na kawas-awas man di ay. It's like you receive an amount that was long due. So refrain lang from investing in a fixed asset or property karong adlaw para walay problema, Sagittarius. Capricorn. Karong adlaw Capricorn, Friday, Bernice ron Capricorn. So kano will be overflowing with charm and renewed energy karong adlaw nimo Capricorn. So however, ang mga kuan karong Capricorn, no, ang mga asa karon can make you feel a little restless lang. So stay nimble lang and confident in your approach towards work lang. Para sa imong gugman nimo Capricorn, imong relationship with your partner demands time and effort karon Capricorn. So today, surprise your beloved with a surprise gift. Okay, gusto niya og diamond. Capricorn, imong beloved karon nagalag diamond. Tagaig baraha katong diamond ba? Baraha nga diamond. Hoy, ganaw ko para sa imong karagdaman mo karong Capricorn, no? Karigol ko. Karong adlaw, you have a fulfilling day on your career front karong adlaw Capricorn. So you can even expect a reward or two of your exemplary performance. However, don't let it make you egoistic or overconfident lang. So stay grounded lang and utilize the accomplishment nga manay mong motivasyon to keep striving harder. So you have to utilize Capricorn, utilize para sa imong panglawas mo karon Capricorn, it is a day filled with positivity and blissful energy karon adlaw Capricorn. So keep up your head, healthy routine lang, and drink plenty of water to flush out the toxins kay imong gawan. Wow, sakpan mo pahirom, no? So sa imong pinagsagraw na yung mga unanticipated windfall karon, expect karong adlaw Capricorn. However, you need to plan a proper strategy para to ensure a consistent and a long-term monetary growth, Capricorn. So you have to sit with an expert today or discuss your ideas with your elderly para walay problema sa imong pinansyal. Di ba? Wow, bongga.
Joke lang. Aquarius. Pag Aquarius ang mga asa ka Aquarius, no? Like mga asa ka kan lead to success and fame ka adlaw. So ang imong your communication kanon skills are particularly strong. So utilize them well to convince your family members or business partners of your aspirations and ideas. Wow, bunga. Sa imong gugma, sa imong gumagaroon, Aquarius, kanang adlaw Aquarius, no? Imong partner may need your support. Oh. So make sure lang you are there for him or her. So be a good listener and advise him or her as an honest friend. So you can help our beloved overcome his or mga hurdles or the powerful words o makatabang ka paminaw jud. So imong karagdaman mo karon Aquarius. Karong adlaw is a day to experiment with a new ideas karon and creativity. So dapat you have to focus on improving sa mga way you handle your daily tasks and how you can get an edge over your competitors. So work hard lang and sincere to achieve the best outcomes. Para sa imong panglawas mo karon Aquarius, ko always feel cheerful and lively karon adlaw. So you're good headspace karon and all set to tackle the most pressing challenges lang. So spend more some time in the gym today working to improve your core strength. Wa bunga. Para sa imong pinansa karon, Aquarius natives can find it hard. Lisod kayo to strengthen their financial situation na dawa. So don't brood over your past decisions. Instead, mag-focus ka. Focus para re-strategizing and replanning your budget para walay problema. Correct. Ano sa nag-focus ko karon kay ano ko akong ibalin sa akong ATM balin ko dito sa akong kuan. para sa imong Pisces. Today, karong adlaw is a powerful day to convey mo your more inventive, playful, and flirtatious side nimo karong Pisces. So ang mga asa kanon spend a week in your solar fit kanon in house of recreation and personality and meshes perfectly with the sun in your sign. Wow, bongga. Sa imong gugma karon Pisces, on the one side karon, you might likely be going too far. So not trying to interpret the mood of others as to enticing karon, and you could be misreading the signals. Bantaya, so if any of these options is a problem, wait until you understand what unsay imong gibati. Para sa imong karagdaman nimo karon, there are constrictive karon, severe tone of day can wear you down karong adlaw, Pisces. So tactic of working this energy to your benefit lang. However, imo during adjust is to adjust your game strategies, Pisces, to help the mood of the day. So take care of the worldly chores and small challenges para walay problema. Sa imong panglawas mo karon, you are susceptible karon to infection na, bata-bata ka infection na. Therefore, essentially you use separate hygiene product. Sabon, towel, etc. kay medyo kuan karon sa infection. So even use a common comb or can really bring out infection na. Wow! So be sure maintain a certain level of hygiene lang sa inyong balay para to reduce the possible infection karong adlaw, Pisces. Para sa imong pinasal karon, maybe you won't make a lot of money karong adlaw, Pisces, but also not going to spend luxuriously. Ayaw jud palabig gasto. Because this is going to keep your bank account in balance. So you're not going to lose money. Monetary gains will come out of variety of sources lang. Para walay problema ha, ay palabig gasto. So manam na nato kapala karong adlaw, Biyernes na Biyernes. Biyernes. So diba? November 15, 2022 sa atong horoscope di sa tambal. Og di siya pwedeng gamitong tambal sa unsa man nga klase nga sakit. Because if doctor persists, insult your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Dahil sa atong horoscope, we can find ways. We can solve your problem. We can solve your pasmo. Pasmo mo? Pasmo po be? Pasmo tang tanan. Okay kayo. Osap na lang ako na sa ako, Ruben. Ato nang ilambay mo na lamyok. Pagpaganon, nasyagit na. Regine!
Ito ang Tunog Marino, live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Mauna, galuya. Saan taman? Unay kwarta, murag si Kinsa. Kanya karang ko na may kwarta, murag nagnaunsa. Hindi pa ice cream service. Mauna. Mauna, napoy banda kung gikap mga ganang banda kung gikapoy na mo sa imong kinabuhi. Welcome mo sa akong kinabuhi. I'm so yummy. I'm so good. Ako no dito kumusot og Lars na kay niwang ko tan-aw dapat medium jud. Oh, di ba? Ice cream yummy. Ako na ihatag ni Ruben para isuot. Ice cream service. Lingaw ba ito? Ako na yatag, dako tayo ba ako na yatag ni Ruben? Ikoy! Ikoy, dyan, magsosot tapos dito, dyan mismo. Naglaro ka? Mga dyan, mga kahit albog mami RJ, dyan mismo. Ruben lang na. Very much! Depende sa matcha yata. Kaya mag-coffee, no? Ala nga. Lamin ito nga sa barcode sa Buanga nga. Wala ito sila diya. For kitty little functions lang. Barcode sa Buanga. Diya lang 0905382995. O ang lechon, tilawi lang. Night test sila mga lot spice of seafoods. Wow. Diya lang 0936-4040314. Diba? Wow. Tilawi lang. Na lechon practice na. Lechon belly practice 1 minute kayo. Diba? O siyempre, Skybox Coffee sa Upper Julian. Di ba? O sa Rasbachoy. O di ba? O ang XYZ Food Hub ya sa Sambu. Di ba? So, ay magaling matapos sa programa Top 20 at 12. Ang Colobel pang Hardo. Alaw ng Heart Talk Papa Joms. O siyempre, alas 3, alas 4. Alas 4 ha. Si Sir Napra Banal. Ay, Ben, magano di ha? Mag-record si Benji. Correct. Basta mo rin sa kanya, ha? Sa palaro. Sa GSMST. Sabi itong hearing karon, manager, I love you, di ba na siya, Okay, karon. Atong hearing karon, 716 o 431. Congratulations! Wow! Simple daw. Salamat sa mong broadcast supervisor. Why lain si Mr. Natusuhor, among station manager. Why lain ang botang kagihan matinabangon, Dr. Reynaldin Tidahay. Sa mga broadcast technician, wala si Mr. Cute Ruben, Cute Pahardo. Siyempre, kaningong sabaan sa kanginan, ang tigpakatawas kawanangan, si Landong Bisaya, the one. Kulay ka na sa kinabuhi, Very much! Siyempre, sa programa katugman, ang gitig-gitig pa sa Bisaya, dito sa sikat, kay stasyon ka na nakatusok. Why lain ang 106.7 Marino News FM. Happy weekends, everyone. Muamua chup, God bless us all. Muamua chup chup. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. In Zamboanga City, STL Presidential Broadcasting Service 106.7 Marino News FM. Sisi na.